Nongeye kubasuhuza mwese muri atandukanye hirya no hino ku isi atandukanye mbaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya kuri channel yitwa Mboni TV. Ngiye nitwa Ajabu Marashi. Reka turebe ku bitero bikomeye cyane Iran yagabweho na Amerika ku bufatanye na Israel. Ibitero byari bigamije kwica ndetse bikanavanaho Ameneyi ndetse na perezida wa kino gihugu cya Iran nk'uko Amerika ibitangaza ndetse na Iran. Dore ko kugeza uyu munsi ubu tuvugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran yamaze kujya mu bwisho bwo kugeza akanya tuvugana ari mu buhungiro ndetse ubuhungeremo ari muri cave cyangwa se mu buvumo yamaze kwihisha ndetse kandi perezida wa kino gihugu Masoud Pezeshkian nawe inzu ye atuyemo yamaze kuraswaho na bino bitero bikomeye cyane bya Iran ndetse na Amerika bivuze ngo nawe yaburiwe irengero yamaze guhunga igihugu cye mu gihe kitarambiranye biri gutekerezwa ko Amerika yajya kubona igatangaza ubutegetsi bushyashya bwa kino gihugu nk'uko Amerika ndetse na Israel bitangaza yuko mu by'ukuri ikibaraje shinga ari uguhindura buno ubutegetsi bwa kino gihugu cya Iran ndetse kandi bakavana ubutegetsi buro bagashyira ubundi bushyashya bishyiriyeho. Ni mu gihe Iran nayo yatangiye ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya Amerika hirya no hatandukanye haba mu bihugu bitandukanye bya Bahamas n'ahandi ahantu hose ari igikorwa cya Amerika haba ubucuruzi ibikorwa bya gisirikare n'andi hose ari akantu kose ka Israel cyangwa se ka Amerika. Iran yatangiye kwihimura naho ihagaba ibitero kugira ngo irebe ko nayo yakwimura nk'uko yatangiye kugenda ibigaragaza. Ni mu gihe kandi Amerika ikomeje kwihanangiriza Iran yuko mu gihe cyose yakomeza gukora ibikorwa bya nucleaire n'ibindi byose bijyanye no gukora intwaro kirimbuzi izakomeza kuraswa ndetse ibidakurwaho, dore ko kandi na Israel yamaze gutangaza ko izafatanya na Amerika kurwanya byimazeyo ibikorwa by'iterabwoba bya Iran ku butaka iriho ndetse na Hamas, dore ko ikunda gushinjwa ko ifatanya na Hamas nk'uko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu abitangaza, bityo akavuga yuko azakora ibishoboka byose akarwana byimazeyo n'igihugu cya Iran kufatanya ngo na Amerika. Yizeye ko ngo bazagera kuri byinshi nk'uko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu avuga ko inshuti ye y'inkoramutima Donald Trump ndetse n'igihugu cya Amerika ngo ari inshuti nziza ya Israel, bityo ngo bazafatanya kuva n'ubutegetsi bwa Israel by'umwihariko bwa Ameneyi hakajya ubutegetsi butari bwa Kisilamu cyangwa se butagendeye ku idini nk'uko ubuyobozi bwa Amerika ndetse na Israel bukomeza kubitangaza. Rero ibitero byagabwe muri kino gitondo kuri uyu munsi bwahitana benshi bigatuma yuzuye Ameneyi ahunga ndetse kandi bikanatuma inzu ya perezida iraswaho. Uyu munsi Amerika na Israel bagabye igitero gikomeye cyane mu ihuriro muri Iran mu gihe Tehran cyangwa se Iran irimo kwihorera kugeza uyu munsi nk'uko yabitangaje. Amerika na Israel bagabye igitero kinini cyane kuri Iran mu gihe perezida Donald Trump avuga yuko ibikorwa cyangwa se cyabise operasiyo nini cyane birimo bikorwa mu buryo bunini cyane kandi bugamije kuba hava n'ubutegetsi buri kino gihugu cya Iran ndetse kandi ngo mu gihe cya vuba cyane ngo bizakorwa cyane byihuse ndetse kandi ashimangira ko kugeza uyu munsi ngo byatangiye kandi ngo bikomeje ngo bidakuraho. Bikaba kandi nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo wa Israel witwa Israel Katz avuga ko igihugu cye cyagabye igitero gikomeye cyane cyo kuburizamo igitero cya Iran mu gihe ingabo za Iran zivuga yuko mu kwihimura Iran yarashe ibisasu bya misile ku butaka bwa Israel. Minisitiri kandi w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yakomeje gushinja abanya-Iran cyane cyane abatuye amoko yose ya Kwitura ko bagomba kubakuraho ndetse kandi umutwaro w'igihugu no gushyiraho Iran irangwamo ubwisanzure n'amahoro mu buryo yishyizwe imbere cyane kugira ngo muri Iran byose bigende neza. Mu magambo ya Netanyahu ngo bazabona ubutegetsi bwa Iran bwose bashyiraho ubundi butegetsi bushyashya bugendera ku mahoro ngo butarimo ruswa butarimo akarengane, mu yandi magambo ngo buriho bwose buzagabwaho ibitero buvanweho nk'uko Iran bishimangira. Dore ko bamwe na bamwe benshi bo muri Iran bamaze kugabwaho ibitero, benshi bahunze abandi baburiwe irengero ry'ino hatandukanye mu nzego zitandukanye za leta nkuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abanya-Iran yuko isaha y'ubwisanzure hafi kugera, ababwira ko azabatabara kandi yuko azakora ibishoboka byose kugira ngo imyigaragambyo ihari ibe yavaho, ngo abinyujije kuba yagaba ibitero bitandukanye ku bayobozi baho akabakuraho ndetse kuri ibishoboka byose kugira ngo abe yakemura ikibazo. Ndetse kandi Trump avuga yuko namara kuvana ubutegetsi bwa Iran atazabugumana ahubwo ngo azabaha abanya-Iran avuge ngo ubutegetsi bwanyu ni mu bugumane ni ubwanyu. Ati nimufate ubutegetsi bwanyu. Amafoto menshi yagiye hanze agaragaza umwotsi uzamuka hejuru y'umurwa mukuru wa Tehran muri Iran mu gihe biturika hirya no hino byakomeje kumvikana mu mijyi itandukanye cyane cyane mu mijyi 5 itandukanye yo muri icyo gihugu cya Iran. Amakuru avuga yuko ibiro ry'umutegetsi w'ikirenga wa Iran ndetse n'ibya perezida kino gihugu i Tehran nabyo byarashwe ibitero bikomeye cyane ndetse ko bose uyu munsi batari mu gihugu ndetse kandi bitazwi neza bahereye kubera ko bamaze guhunga igihugu. Mu kwihorera Iran yarashe ibisasu muri Qatar, Bahrain, Kuwait no muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, ahantu hose ari akantu kose kajyanye na Amerika. Iran kandi yasezeranije gukoresha ubushobozi bwayo bwose bwo kwirwanaho kugira ngo ibe yahangana Amerika ndetse na Israel bakomeje guhangana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi avuga yuko igihugu cye
kizakoresha ubushobozi bwacyo bwose gifite haba bwa gisirikare mu kwirinda umutekano w'abaturage bacyo kugira ngo ubutegetsi bwacyo budahungabana, bakarinda kandi umutekano w'igihugu haba mu bijyanye n'ubwirinzi bwacyo ndetse no kwirwa no mu buryo bwera bwose kugira ngo bahangane na Iran ikomeje kubaga ibitero bya buri munsi ibidashira. Itangazo rivuga yuko Al-Araghchi yaganiriye kuri telefone na bagenzi mu bihugu bitandukanye nka Arabie Saoudite, Qatar, Kuwait, Bahama na Iraq, ababwira yuko Iran izakoresha ubushobozi bwayo bwose ifite bwo kwirwanaho n'ubwa gisirikare bugengwa n'uburengerazuba, bityo yuko ngo bwemewe n'amategeko mu kwirwanaho ndetse no mu kwirindira umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyacyo ngo muri rusange. Minisitiri Al-Araghchi kandi yibukije kandi ibyo bihugu inshingano zabyo zo kwirindira umutekano ku giti cyabwo ndetse kandi no kwirinda ikoreshwa rya nabi ry'ibigo byabyo ndetse n'ubutaka bwabyo bikozwe na Amerika ndetse na Israel ku butaka bwabyo kugira ngo ibitero byose bagabwe babikumira nk'uko iryo tangazo ribivuga. Avuga ko muri rusange ngo Amerika ndetse na Israel ngo nta muhe bifite ngo icyo bigamije ngo no gutsimba abantu bose batavuga rumwe nabo. Amakuru mu bitangazamakuru byo muri Israel avuga yuko Israel yamaze gufunga ikirere cyose cyo mu ndege za gisivile nyuma y'iki gitero cyo mu gitondo cyo kuri wa gatandatu kuri uyu munsi. Ibiro ntaramakuru Tasmin byo muri Iran bifite aho bihuriye n'umutwe wihariye wa gisirikare wo mu ngabo za Iran witwa Islamic Revolutionary Guard Corps byatangaje yuko ikirere cya Iran cyo cyafunzwe mu gihe bitaramenyekana igihe isafungurirwa, kandi mu gitero gikomeje ngo ntabwo cyafungurwa bitewe n'uko umutekano wacyo ngo wajya mu kaga. Amerika kandi imaze igihe yongeye igitutu bya buri munsi kuri leta ya Iran kugira ngo yemere amasezerano mashyashya yo kuri gahunda yayo ya nucleaire cyane cyane ivanweho. Ku wa gatanu Trump yavuze yuko atishimiye aho Iran ihagaze kugeza uyu munsi mu biganiro bya nucleaire. Ikigamije ngo nuko Iran yavumera gahunda za nucleaire cyane cyane bijyanye n'ibisasu bya kirimbuzi n'intwaro za kirimbuzi n'ibya nucleaire byose ikaba byabivamo nk'uko Trump abigarukaho. Ibitangazamakuru byo mu mahanga kenshi byanyurwa kujya gutara amakuru muri Iran, ibyo bikagabanya cyane cyane ubushobozi bwabyo bwo kubona amakuru nyakuri ari kubera muri Iran mu gihugu imbere, bityo bikavuga ko hari amakuru amwe n'amwe ajya hanze n'ibiba muri kino gihugu ntibimenyekane bitewe n'umutekano uko batashatse yuko wajya hanze. Minisitiri kandi w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga yuko ubutegetsi bwa Iran ngo ntibugomba kugira intwari yose ya kirimbuzi cyangwa se ibintu byose bya nucleaire ngo bigomba kubanamo byanze bikunze. Mu itangazo yasohoye Netanyahu yagize ati: bavandimwe abaturage ba Israel, mu kanya gatoya gashize Israel hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twatangiye operasiyo yo gukuraho inkeke ku kubaho kwacu. Iyo operasiyo batangije nakwibutsa yuko bayise umutontomo w'intare. Rero ngo inkeke yo kubaho kwayo batangije iterwa n'ubutegetsi bubi ngo bw'iterabwoba bwo muri Iran bewe na Khamenei ndetse na perezida kino gihugu Masoud Pezeshkian. Benjamin Netanyahu agira ati: nshimiye inshuti yacu ikomeye cyane perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku bw'ubuyobozi bwe bwanditse amateka. Mu myaka 47 ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei bwakomeje gutara hejuru ngo urupfu kuri Israel, urupfu kuri Amerika. Yungamo ati: bwamenye amaraso yacu, bwica abanyamerika benshi ndetse kandi butsemba abaturage babwo. Ntibugomba kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire zituma ushobora gutera inkeke ku nyoko muntu yose, bityo rero tuzakora ibishoboka byose tubivaneho. Igikorwa cyacu duhuriyeho na Amerika kizatuma habaho uburyo bwo gutuma abanya-Iran bose b'intwari bafata icyemezo ku buzima bwabo, bakadufasha kuva n'ubutegetsi bwa Iran, ubutegetsi butari bwiza. Netanyahu kandi yashishikarije abanya-Iran bo mu moko yose cyane cyane yo muri kwitura kwikuraho umutwaro w'igihugu ndetse no gushyiraho Iran irangwamo ubwisanzure n'amahoro arambye ya buri umwe wese adahejwe nk'uko Netanyahu abigarukaho. Netanyahu kandi yinginze abanya-Israel bose ngo bakomeze gushyigikira amabwiriza bahabwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Israel ndetse na Amerika. Avuga yuko mu minsi mike iri imbere muri operasiyo yiswe The Roar of Lion cyangwa se umutonomo w'intare ugeneje mu Kinyarwanda, ngo bizasaba kandi kwihangana ndetse kandi no gushikama cyane kugira ngo bagere ku cyo bifuza. Ati: twese hamwe turi kumwe, twese kandi hamwe tuzarwana, kandi twese hamwe tuzatuma Israel ibaho ndetse kandi igira ubwisanzure ndetse kandi beho ubuziraherezo. Ubu butumwa bwa video 8 yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social. Donald Trump yavuze yuko Amerika yatangiye ibikorwa byayo bya operasiyo binini cyane by'imvano muri Iran ngo bizasiga impinduka zikomeye cyane ku butaka bwa Iran. Yavuze ko kandi kugeza ubu ngubu ku wa gatanu icyemezo cya nyuma kijyanye no kuba Amerika yatera Iran kitari cyafashwe, ariko yongeraho yuko atishimira aho Iran ihagaze kugeza uyu munsi mu biganiro by'amahoro ndetse n'ibya nucleaire. Trump yavuze yuko Iran
ntiyashakaga kuduha ibyo tugomba kugira. Ashimangira yuko Irani ntishobora kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire arizo zose tukiri ahangaha ku butaka bwa Amerika tuzayirwanya. Mu itangazo rye ku rubuga rwa Truth Social, Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze yuko Irani yagerageje kongera kubaka gahunda yayo ya nucleaire ndetse kandi no gukomeza gukora ibikorwa byayo bya misile ziraswa kure cyane kuri ubu ngubu zishobora gutera inkeke inshuti zacu nziza cyane ku nshuti z'i Burayi, ingabo zacu ziri mu mahanga ndetse na misile zishobora kuba ahantu hariho hose kugeza ku butaka bwa Amerika bagatera muri Isirayeli n'abandi bose b'inshuti zacu. Iyo ngo niyo mpamvu Amerika izakoresha uko byose ikabarwanya. Yavuze ko kandi Amerika irimo ikora igikorwa kinini cyane cyo kwirinda iki gitutu kibi cyane cy'ubuhezanguni giteza inkeke Amerika. Ngo niyo mpamvu bazabona ubutegetsi bwose bwa Irani n'abandi bose buri hafi. Ati twashatse kenshi amasezerano ndetse twaragerageje biranga. Yongera ati tugiye gusenya misile zayo ndetse kandi dushyire hasi ku butaka uruganda rwabo rwa misile. Ruzasenywa burundu uru ruganda rwabo rwa misile. Kuri manda ye ya mbere Donald Trump yagiye mu masezerano ya nucleaire hagati ya Amerika ndetse na Irani yo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Oman, nuko asubizaho ibihano bitandukanye byashigishe cyane ubutegetsi bwa Irani. Mu mwaka ushize ubutegetsi bwa Amerika bwongeye gutangiza ibiganiro bigamije kugera ku masezerano mashya ya Irani mbere y'intambara yamaze iminsi 12 hagati ya Irani ndetse na Isirayeli. Ibiganiro biziguye i Geneve mu Busuwisi hagati ya Amerika ndetse na Irani zabaye muri iki cyumweru. Impande zose zavuze yuko intambwe yatewe ishimishije cyane ndetse kandi kwishimangira kugera ku masezerano. Washington yakomeje kugira igitutu cyane kuri Tehran ngo yemere amasezerano mashya ya gahunda yayo ya nucleaire. Trump yakomeza avuga yuko Amerika iriteguye kandi uko ifite ubushake ndetse kandi uko ifite ubushobozi bwo gukorana umuvuduko mwinshi ndetse n'urugomo bibaye ngombwa yuko Amerika ngo yabikora. Mbere ubwo yari abajijwe niba ubushyamirane bushobora kugera ku ntambara yeruye y'akarere nk'uburasirazuba bwo hagati, Trump yabwiriye abanyamakuru mu busitani bw'imbere y'ibiro bye White House ko buri gihe haba hari ibyago by'uko intambara yaba. Yongera ati igihe cyose haba intambara, haba kandi hari ibyago by'ikintu icyo ari cyo cyose cyiza kibi. Ati nta kintu cyiza intambara igira. Ibitero kandi bya Irani ku bihugu byo mu karere bikomeje ko byafata intera. I Doha mu murwa mukuru wa Qatar humvikanye ibiturika cyane hirya no hino mu gihugu, mu gihe Minisitiri w'Ingabo wa Qatar yavuze yuko yafashe misile nyinshi cyane uko bigaragara zerekeraga ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Al-Udeid cya mbere kinini cyane cya Amerika muri aka karere cyane kiri ku butaka bwa Qatar. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cya Qatar yavuze yuko ibyo bitero ngo byari bikabije cyane bikomeje kumvikana aho ngaho. Ibiturika kandi byanumvikanye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, muri Bahrain no muri Kuwait. Ibiro ntaramakuru bya Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu byavuze yuko umuntu umwe yishwe nyuma yuko icyo gihugu cyafashe misile za Iran. Muri Bahrain ibiro ntaramakuru bya leta byatangaje yuko misile zakubise ku biro bya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi za Amerika ndetse kandi kikaba ari icyicaro gikuru cy'amato y'intambara ya Amerika azwi nka US Fifth Fleet. Gusa ntibisobanutse ibyangiritse hirya no hino. Mbere kandi Irani yari yasezeranije kurasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika byo mu karere hirya no hino igiye ko yabagaho ibitero. Leta y'Ubwongereza ivuga yuko idashaka kubona intambara yeruye yagarutse mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. BBC ivuga yuko Ubwongereza nta ruhare na rutoya bwagize muri ibi bikorwa n'intambara biri kuba muri aka karere no muri bino bitero bya buri munsi n'ubugizi bwa nabi. Reka mbashimwe mwese mwanya natwe muri aka kanya kuri channel Imboni TV. Njye nitwa Ajab Marashi. Niba utarakanda subscribe kanda kuri subscribe ubane natwe bya buri munsi. Naho njye nitwa Ajab Marashi. Ibintu byacu birakomeza. Jobless.